إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والأنبياء والشهداء والمرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي آمين يا رب العالمين ارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Peygamber Ali Peygamber'e salavat ediyorlar. Umumi İslam ehlel kuburlarında baş torpağa koyanların hakkında salavat ediyorlar. Konaklarımızın envat huzuruna salavat ediyorlar. Allah Muhammedin ve Ali Muhammed. Hatta فأغشيناه فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن ونفخ في الصور فإذا هم من الأذقان إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ay Muhammed'den ayrı kalanlar, ay eli koynunda 40 gündü vefalı kardeş dayak itirenler, ay göz yollarda dost aktaranda, hele deyin itirmişem gülümü, Xudaya eli koynunda, zahan içine sönmez bir gül. Benim elli kürey uza boy kardeşim Layla. Ah dayaksızlara dayak olan ay kardeş. Koy bunun birinde okuyayım, o yana yana ağlayanlar yüreğinin derdin gözyaşıyla diğer aya. Hele vallah Muhammed kartal uçup bu dünyada yer boş kalıp ben bela boş dünyanın eynirem ay kardeş. Aznem ay kalası koy bu merhumun dilini
günden bu sözü deyim. 40 gündür göz yaklarım yol gözleyenler bu cümletin gecelesin. Ezsin amay kalasız. Vallah el oba şehir olmaz kalasız. Neyine ben cedesi oldum bu dünyadan aziz dostlar. Ay 40 gündür benden ayrı kalanlar. Ben ki cedesi oldum vaksız bu dünyadan. Yeri var. İnsan dünyaya gəlir, Allah Taala onun üçün vətən seçir, talih seçir, valideyn seçir. Bu bizim ixtiyarımızda deyil, ilahın ixtiyarında olan bir sərəncamdır, bir fərmandır. Mamedin də talihi Allah Taala tərəfindən seçilən bir talihdir və öz talihini də öz adına layiq yaşadı. Belə deyim var ki, mənə qədər bu fikir belə deyilib. Doğma anam diyarımdır masallı, saadətim baharımdır masallı. İlk məskənim, son mənzilim bu yerdir, beşiyimdir, məzarımdır masallı. Mamedin beşiği Masallı'da yaralanmışdır. Məzarı da Masallı torpağında qazıldı. Talih Masallı'ya çox insanlar bəxş eləyib. Amma bayaqları mən bu ifadəni bir gözəl güləşçimizin yanında, Avropa çempionunun yanında qeyd elədim. Dedim, hamımız adlarımızın arxasınca Masallı yazmışıq filan kəs, o professor Masallı. Amma Mamed yeganə oğlan idi ki, adının qabağında Masallı adını gəzdirdi. Sevə-sevə, ona aşık ola yaşatdı. Masallı sözündən sonra Mamed adı gəldi. Yəni o bu qədər vətən aşığı idi. Mamed o insanlardan idi ki, zindandan çölə, çöldən də zindana öz ürəyində işıq daşıyırdı. O zindanda olanda belə çöldəkilərin qaydına qala bilirdi. Çöldə olanda belə zindandakıların qaydına qala bilirdi. Bayaqları ruhani qardaşım dedi, bəli, fəqir füqaraların, arxasızların, dayaqsızların sütunuydu, dayağıydı Mamed. Mən bunun şahidi olmuşam, sizi çox yormayacağım. Bir fəlsəfi fikir var ki, deyir, dünyaya öldüyün günün səhərisinin gözü ilə bax, ey dost, nə görürsən? Mən bugün dünyaya və Mamedin ruhu dünyaya öldüyü günün 40-cı günün gözü ilə baxır. Və bu 40-cı gündə baxın, görün nə qədər dünyanın hər yerindən, mən dünya deyirəm buna, bəli, Mamed dünyası da böyük dünya idi. Hər yerindən burada ziyalılar, ruhanilər, bu və digər sahələrin adamları iştirak edir, amma mən burada çıxış eləməyimin bir məqsədi var. Mamed həqiqətən də təkcə Masallıya aid deyildi, Azərbaycana aid deyildi. Mamed keçmiş SSR-in məkanında hər bir kəsə aid idi və hər bir millətdən, hər bir dindən olan adamın arasında hörmət qazanmışdı. Bugün aramızda Aleksandr Fomenkov deyilən bir şair iştirak edir. Vaxtilə o Bakıda həbsxanada olub. Onun kitabını əlimdə tutmuşam. Kitabın adı Qəlbimin yaddaşıdır. Çox qəribədir. İndi görürəm ki, birinci səhifədə rus dilində yazılıb Pamyat Sertsi. Sonra yazılıb Qəlbimin yaddaşı. Yəni bu Rusiyada da çıxsa Qəlbimin yaddaşı. Və burada Mamedə həsr olunmuş şeir var. Təbii ki, o rus dilindədir. Mən onu oxumayacağım. Sizin icazənizlə, ruhani qardaşımın icazəsi ilə mən Aleksandr Fomenkov burada iştirak edir. Bayaqları Hacı Elnura dedim ki, baxın, nə qədər burada ruhanilər, özə səhv etmirəmsə Füzulinin qəsidəsi deyildi burada. Hacı dedi, şövq ilə sahib zaman aşıqıyam. Belə bir qəsidə dedi. Dedim, bu Məhəmməd Füzulinindir. Onda Igor Fomenkova ağlamaq tutdu. Onu mən mikrofona dəvət edirəm. Rusiya ziyalıları adından, Rusiyada yaşayan insanlar adından qoy ürək sözlərini desin. Кардашлар, я думаю, лишним будет говорить, почему я сюда приехал. Здесь собрались все люди, не все, в основном, кто мог приехать, у кого есть возможность. Мамеда уважают намного больше людей. Некоторые не могли приехать по всяким причинам. Я вам сейчас тут просто один случай расскажу. 10 лет назад почти что, да, в 2001 году, я 4 ноября приезжаю утром в Москву. Это день рождения Мамеда. У меня с собой его фотография. Вернее, наша. Я с ним сижу вместе вот здесь вот, на свадьбе его племянника. И одна женщина говорит,
Вот сейчас пока там вызову родственникам, как приедут туда-сюда долго. Я говорю, ты знаешь, куда звонить. А вот у меня вот фотография, я знаю, что его Мамед звать. Даже фамилии еще тогда не знал. Я говорю, я буду сегодня вечером с ним сидеть, день рождения его отмечать. Она говорит, вы с ума сошли, 13 миллионов человек в Москве. Это бесприезжий. И я нашел его. Я с ним сидел вместе за столом. Кардаш Мамед, у нас схожие судьбы. Ты в ранней юности сел в тюрьму, я тоже сел. Ты очень много в тюрьме просидел, я тоже 15 лет много просидел в тюрьме. И я вам знаете, что хочу сказать? Вот за все эти годы, которые я там провел, я человека, вот никому не в оскорбление, может быть, с кем-то я лично не встречался. Я более достойного поведения арестантского не встречал. Дело в том, что, понимаете, в наше время, да, такое лицемерное ханжество. Молодой парень, когда подрастает, ему честь, достоинство сохранить очень трудно. Кто-то и вспивается, кто-то на иглу садится, кто-то становится лоту, я стал поэтом. Когда мы в момент вместе здесь, в этой же колонии были, в этой же комнате были, где он сейчас умер, мы сидели с ним. У меня самого еще было 10 лет впереди, я просто по амнистии в России вышел раньше. Я говорю, Мамед, я тебе найду. Он говорит, я тебе адрес напишу. Я говорю, не надо, Мамед, я тебе под землей найду. Мы друг на друга так посмотрели, я сам обалдел, как эти слова у меня с губ вырвались. Я знаю, что эти слова, это совсем по-другому как-то понял. Но он понял меня тоже, да, что это что-то свыше было. Я пришел, только вышел, да, через месяц я проехал в Масалы. Через некоторое время я поехал в Москву, его нашел. На шестерке к нему прошел. Мамед, вот сейчас ты под землей, я тебя здесь нашел. Кардаш, ты был, ты есть, ты будешь. Аллах рахмет алейси. Спасибо. Çok sağ olun, Allah'ımızdan razı olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Gafarallahu lana ve lekum ve iyyana vel valideyl hazirin ve bil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.